iki kiganiro dusangije muri siporo kuri gatatu 250 hamwe na Mavropanos and of course Rudiga. Gatatu 250. Mwarakoze mwebwe mwahisemo gukurikira Gatatu 250. Uyu ni wa mwanya twagarutse muri cya kiganiro cyiza dusangira ijambo muri siporo, muri kumwe n'umunyamakuru wanyu Mavropanos. Tugiye kuba twibanda ku makuru ari mu Rwanda ndetse no hirya no hino muri Afurika, i Burayi ndetse no mu gikombe cy'isi kigiye kuba kirimo kibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique. Uyu munsi ntago ndi njyenyine muri studio, ndi kumwe n'umutumirwa. Reka nsaburi ku buhanga bw'ibyuma adushyirireho mikoro, hanyuma adushyirireho mikoro tube twumva umutumirwa. Hanyuma karibu umutumirwa, ndabona bari kutuvuga ko mikoro bamaze kuyishyiraho. Urinde, witwa nde, twibwire. Arakoze cyane mugenzi wanjye Mavropanos, nk'uko abivuze ndi umutumirwa waje muri dusangira ijambo muri siporo. Amazina yanjye nitwa G-Boy, nkabanje ngo dufatanye muri sport. Bidatinze reka dutangire amakuru yacu, duhere mu Rwanda. Bidatinze rero reka duhere muri siporo, duhere mu Rwanda. Twikoze mu ikipe ya APR, ikipe y'ingabo z'igihugu, Gitinyiro FC. Ese reka mbaze mugenzi wanjye Mavropanos, abakinnyi APR ngo hari abanze kongera amasezerano ndetse ngo hari n'abo ikipe ya APR iri kwifuza. Ibi bintu uri kubyumva gute? Mbere yuko tujya ku bakinnyi APR yifuza, reka tubanze duhere ku bakinnyi APR FC yarekuye umukinnyi bita Mamadou Sy, irekura Alius Wane, irekura na Mamadou Lamine Ba, hanyuma yongeraho na Mugisha Gilbert, itandukana na Denis Omedi Rukambi warushigaje amezi 6 muri iyi kipe. Hanyuma rero ni nyuma yuko APR nyine yabonye ibyo ishaka bitagendana n'ibyo aba bakinnyi bari basanzwe bayiha kugira ngo ikoremo impinduka bigendanye n'imikino nyafurika iri kwitegura. Hanyuma nitujya ku bakinnyi APR FC banze kongera amasezerano, nibyo ni Nige na Clement wagiye. Hanyuma APR FC rero nanone iza kuba nanone iganiza niwo mugabo Claude Birangira, nawe byanze yigendeye. Hanyuma rero muri aka kanya APR Football Club, abanyamakuru bamwe na bamwe cyangwa se ibitangazamakuru bimwe na bimwe byagiye bigaragaza ko APR FC mu izamu ifite ibibazo. Ni nyuma yuko yarekuye, ari nkaho twavuga ko yarekuye umuzamu Pierre Adolphe ndetse na Ruhamyanyiko Aiva, bigendanye na poroje ikipe ifite. Barimo bavuga ko itazagira mu matsinda iramutse igumanye umuzamu, niko kurambagiza umuzamu w'umunya Mozambique aze ngayigire mu izamu. Kandi twagiye tubona umudefanseri wa Tupusa Mazembe wari kapiteni nawe agenda avugwa muri iyi kipe. Hanyuma rero nitujya ku ruhande rw'abasatirizamu, turumva Mamadou Traoré, turumva mwataka Amani. Nibyo iyi kipe wenda ikeneye amaraso mashya kugira ngo yiyubake, bigendanye n'imikino nyafurika iri gushaka kwitegura. Hanyuma rero ntabwo ari aho ngaho, ntabwo ari icyo ngicyo navuga, ntabwo ari abanyamahanga gusa bakenewe muri iyi kipe. Turajya no ku bakinnyi b'abanyarwanda. Hari umukinnyi wakiniraga Kiyovu Sport wavuye mu Ntare yitwa Uwineza René, nawe iyi kipe bavuga ko iri kumwifuza. Tukavuga na Ishimwe Christian wakinaga umwanya umwe na Claude niwo mugabo. Uyu nguyu baba baravuze ko we byarangiye, yashyizeho ikaramu ku masezerano agasinyira iyi kipe. Hanyuma rero ntago ari abo ngabo na Iyaremye Fidari nawe yavugwaga muri iyi kipe ya. Bitewe n'iminota mikeya dufite, reka dukomereze kuri mukeba wayo ngo ntago nayo wayirenze ngohe. Ese umuvandimwe Mavropanos, uranyumva? Ndakumva neza cyane, bitewe nuko uri ku buhanga bw'ibyuma ari kutubwira ko mikoro zimeze neza nta kibazo. Nagira ngo nkubaze iki kibazo. Ese uko uri kubona iyi kipe ngo bayita Gikundiro nako yiyita, uri kubona aba bakinnyi iri kugura bari kuri karibure yo kuzayiheka bakayigeza mu matsinda ya Confederation Cup?
Urakoze neza cyane, icyo ni ikibazo cyiza. Abakinnyi Rayon Sport iri kugura ntabwo ari abakinnyi, wenda reka dutegereze turebe ku isoko, bitewe n'uko ikiri ku isoko ryo kugura abakinnyi, ntabwo yabanje kwibanda mu isoko ryo mu Rwanda, igura abakinnyi harimo umudefanseri wavuye wari kapiteni w'Amagaju, nanone ikongera ikagura undi mukinnyi muri Marine FC, ikazana Nshuti Didier wa AS Kigali. Nureba neza aba bakinnyi urasanga atari abakinnyi basanzwe bakina amatsinda, bitewe n'uko aba ntago ari abeza bari imbere mu gihugu, kandi aba nta nubwo ari abanyarwanda beza bari mu gihugu. Niyo mpamvu rero ikipe ya Rayon Sport bigendanye n'ingingo y'imari iba ifite, niyo mpamvu yabanje kugura abakinnyi bo mu Rwanda. Ntago aka kanya twahita tuyicira urubanza, ahubwo reka tubanze turebe ese isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi rizarangira kuri uku kwezi, kuri 30 z'uku kwezi kwa gatandatu. Rayon Sport izaba yaraguze abandi bakinnyi cyangwa izaba yaraguze izarekera abo ifite, bigendanye n'ingingo y'imari yayo, dore ko Rayon Sport igiye kuba iserukira u Rwanda mu mikino ya Confederation Cup ndetse no muri Sekafa igiye kubera hano mu Rwanda. Tudatinze kandi reka dukomereze muri Afurika y'Iburasirazuba. Nta kindi kiri kuvugwaho cyane ni Sekafa Kagame Cup, ku inshuro bwo igiye kubera muri Kigali, tugiye kuyakira hano iwacu i Rwanda. Ese ndakubaza nti iyi Sekafa urayibona ute? Sekafa igiye kubera mu Rwanda mu rw'imisozi igihumbi, igiye kuba itandukanye n'izindi Sekafa twagiye tubona Tanzania, Kenya. Mu by'ukuri muri Tanzania amakipe twagiye tubona hitabira amakipe make, ariko kuri iyi nshuro ntabwo ariko bigiye kuba bimeze, kuko niba mubyibuka neza tugiye kuba twakira amakipe yo muri Maghreb, ndavuga mu majyaruguru ya Afurika, mu Barabu, dusanzwe tuziho ko aribo bafite umupira nyafurika ukomeye. Rero muri iyi Sekafa Kagame Cup niyo mpamvu amakipe amwe n'amwe arimo agerageza kugura abakinnyi kugira ngo yitegure iyi Sekafa Kagame Cup igiye kuba ibera mu rw'imisozi igihumbi, dore ko u Rwanda rwasabye ko rwazagira amakipe ane muri iyi Sekafa, akaba ariyo Polisi, AS Kigali, Rayon Sport ndetse na APR FC, akiyongeraho n'amakipe yo muri Tanzania, Young Africans, Simba ndetse n'izizava mu gihugu cy'u Burundi, iya mbere n'iya kabiri. Tukagira andi makipe azaba 3 cyangwa 2 azava mu majyaruguru ya Afurika, ukongeraho Al Hilal Omdurman muri Sudani, ukongeraho Al Merrek, ukongeraho Nairobi, iyi ni ikipe yo muri Kenya, ukongeraho Gor Mahia, ukongeraho n'andi makipe 2 yo mu gihugu cya Uganda ndetse zavuye Sudani y'Epfo. Navuga ko iyi Sekafa igiye kubera i Kigali izaba ari umwihariko, izaba itandukanye n'andi masekafa yagiye akinwa hirya no hino muri Afurika y'Iburasirazuba, bigendanye nuko iyi Sekafa u Rwanda rwari rwahisemo kuyifuza, bakaba barasabye ko bazakira inshuro 3 zikurikiranye. Hanyuma rero ubwo niyo mpamvu amakipe amwe n'amwe akataje kugira ngo yitegure neza iyi Sekafa igiye kuba ibera i Kigali. Arakoze cyane Marvelous. Reka kandi dukomereze i Burayi, hari kuvugwayo amatransferi agiye atandukanye, amakipe ari kwiyubaka. Ese Marvelous uri kubibona ute? Yego nibyo, reka duhere mu gihugu cya Espagne, turavuga ikipe ya Real Madrid. Ejo bundi nibwo yari iri mu matora, biza kurangira uyu perezida wayo Florentino Perez yongeye kuyobora iyi kipe nyuma y'imyaka 20. Iyi kipe ayirimo ubu ngubu rero, nyuma y'uko Florentino Perez atsinze amatora, yahise azana umutoza Jose Mourinho nawe kuhagera nta kindi yakoze usibye kwifuza abakinnyi bo hirya no hino batandukanye. Reka duhere ku mukinnyi Denzel Dumfries. Uyu ni umukinnyi ukina mu ikipe ya Inter Milan mu gihugu cy'Ubutaliyani, ndetse aza kuba anagura umukinnyi Marcus Cucurella. Uyu ni umukinnyi w'Umwespanyol uri kumwe n'ikipe y'igihugu ya Espagne muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gikombe cy'isi, akaba yarakinaga muri Chelsea. Hanyuma ntabwo ari abo ngabo yanifuje umukinnyi Rafael Orise, uyu nguyu akaba akina muri
Bayern Munich yo mu gihugu cy'Ubudage. Hanyuma Real Madrid ntabwo ari abo bakinnyi gusa yifuza, iracyari ku isoko ryo kugura abakinnyi, dore ko yanifuje umuzamu w'ikipe y'igihugu ya Portugal. Ibyo ni amakuru avugwa. Hanyuma rero ikipe y'igihugu ya Espagne iri mu gikombe cy'isi, nakwibutsa ko nayo ifite abakinnyi ba Real Madrid. Ubwo amashampiyona ari buze kuba agaruka, aba bakinnyi n'ubundi bazasubira i Madrid gukinira iyi kipe. Hanyuma rero umutumirwa uti GPA udufitiye iki? Ikindi reka twimure mikoro zacu ndetse na anteni twerekeze muri Amerika, Canada ndetse na Mexique, aho hari kubera igikombe cy'isi cyangwa se World Cup. Ese Marvelous, iki gikombe kiri kubera muri bino bihugu bigiye bitandukanye, ibihugu byagiye bikitabira, hari byagendaga bihabwa amahirwe, byose twagiye tubibona mu kibuga. Wabibonye ute? Gira icyo ubivugaho. Hanyuma ibihugu byahabwaga amahirwe mbere y'ibindi ni ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, hakaza Espagne, hakaza Portugal ndetse n'ikipe y'igihugu ya Brazil. Argentine yatwaye igikombe cy'isi cy'ushize barayirengagije. Hanyuma rero aya makipe yose twarayabonye. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kuba tuyajaginga. Tugiye guhera ku ikipe y'igihugu ya Brazil. Twabonye inganya n'ikipe y'igihugu ya Morocco igitego 1-1, yanabanjijwe bigaragara ko Morocco yari buze gucyura umukino ariko bikanga. Hanyuma rero nawe GPA warabibonye, ikipe y'igihugu ya Brazil ifite abakinnyi bakomeye ba Vitinha, ba Neymar, umukinnyi wa Barcelona Rafinha. Ese ikipe y'igihugu ya Brazil byaje kuba bipfira nawe wenda uri umwe mu banyamakuru bagiye babona iyi mikino, ndetse no kuri Ngate 250 iyi mikino twarayogeje. Nawe gira icyo ubivugaho uko ikipe y'igihugu ya Brazil wayibonye. Arakoze cyane. Nanjye uwo mukino narawubonye, ariko uko nabibonye ikipe yaje ikomeye, kandi byari kugenda uko byifuzwaga, cyane yuko bavugaga yuko iri bunyagirwe ibitego biri hejuru ya 2, ariko siko twaje tubibona, kuko ikipe ya Morocco twaje kubona yuko nayo ifite abakinnyi bakomeye kandi bashoboye. Reka kandi tujye dukomereza mu yandi makipe, tubwire uko wagiye ubona. Hanyuma reka dukomereze ku ikipe y'igihugu y'Abongereza yitwa Three Lions, yaje kuba itsinda ikipe y'igihugu ya Croatia ibitego 3-2. Iyi niyo kipe nibura mu zihabwa amahirwe zaje kuba zigaragaza kurusha izindi. Ni nako tukomereza ku ikipe y'igihugu ya DRC. Iyi ni ikipe y'igihugu ya DRC yaje kuba ikina n'umukino n'ikipe y'igihugu ya Portugal. Bamwe na bamwe mwari mwumvise ngo ni DRC, ntabwo iri muzahabwa amahirwe, ahubwo twavugaga ikipe y'igihugu ya Portugal yaje kuba inganya igitego 1-1 n'ikipe y'igihugu ya DRC. Kandi mu by'ukuri iyi kipe y'igihugu ya Portugal ifite abakinnyi bakomeye, turavuga ba Mateus Guedes, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Vitinha, Lucas Hernandez ndetse na Rafael Leao, abo na ba John Neves. Abo ni abakinnyi bakomeye. Iyi kipe navuga ko habaye gutungurana. Ku ikipe y'igihugu ya Espagne ariyo ya gatatu yahabwaga amahirwe, yaje kuba inganya n'ikipe y'igihugu ya Cape Verde, nayo yaje kubitungurana. Reka dukomereze ku ikipe y'igihugu ya Argentine mu rukerera, yaje kuba inganya na Algeria, yo ikora ibyayitsinda Algeria ibitego 3-0. Hat-trick ya Messi, bamwe bavuga ko Lionel Messi atari yasaza. Reka dukomereze kandi ku ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, yaje kuba itsinda Senegal ibitego 3-1. Bigendanye nuko amasaha arimo aducika, reka abakunzi bacu tubararikiye kuzongera gukurikira Dusangire Ijambo muri siporo ku munsi uzakurikiraho. Igihe kibaye gito, radiyo igiye gukomezaho ibindi biganiro. Mwakoze kudutiza amatwi, ni amatwi n'umwanya wanyu, mwakoze kutwumva. Murakagira Imana n'ibintu muhaye kandi muronke Elite Labora, mukore kandi musenge.